Ajina kahtenqa munasqa uyarikuqkuna kay momento tata Diosman comunikurikusunchis mañarikuspa puni yanapayninta pay yanapanawanchispa atinanchispa tata Diospa palabrantapi sumaqtapuni uyarikuyta ichaman nisasunman bueno castellanomanta ashka hermanos pastores ñaqa tardemanpa chaqallarimunku paqarimpis y bendición chaqamanta allimpuni sasakunanchis kallpachananchis espiritunchista ajinamanta atinanchikpaq añawpaqman riyta munasqa uyarikuqkuna comunicukusun tata Diosman mañarikuspa yanapayninta paylla Santo Espíritu nesta pusanawanchikpaq kay chisipi hanaq pachapi tiyakuq Diosatay anchata pachikuyki gracias nikuyki kawsayta qwarqayku kay p'unchaytawan ajinamanta sanitus chisyakuyku y tukuy piskunachus uyarimushawayku paykunatapi Señor makiykiman churayku qanlla bendici sonqochay imayka tal vez atinkuman aychananaywanpis tarikuyta o llakiypi problemaspi mapis tarikuyku Señor kutiykunapi ima chay tukuytapis qanlla karunchay nuqaykumanta ari tata Dios hinataq mañakuyki tata Diosni qan bendecinaykita tukuy wawasniykita Diosatay qharita warmita joventa sipasta kuraq tatata kuraq mamata may llaqtapicha may provinciapicha tata Diosni tarikun wasin ukhupi qan tata Diosni bendici kay wasita qan Diosatay presenciaykiwan junt'achiy kay wasita y tukuy familiatataq tata Diosni bendici ajinallata Señor maytachus kunitan Señor atisharqani tata Diosni napaykuyta kay wayra siminekta kay mañarikuspa bendicionaykita hermana y Noemi wallpapaq Diosatay qan bendici kay hermanayta kay Carlos llaqtapi tal vez mana paypis junto awitasninwanchu tarikun pero qan payta sonqochay juntamente esposo y tukuy familia samaypichus paykuna kashanku también kay sur ladopi qanlla kay hermanayta kallpachay sonqochay ñawpaqman richun tata Diosni hinamanta kay hermanayqa astawan wakichikunanpas Señor juntamente esposo wawitasninwan tukuy familiawan siempre sirvinanpaq tata Diosni qanpaq llank'aspa chaqraykipi tata Diosni imaykachus tal vez mana payllachu tal vez kay p'unchaypi watata juntan sino mañakuyki bendecinaykita piskunachus qayna uchayri q'aya juntanqanku bendici Diosatay tukuy uyarikuqkunata hermanosnita hermanasnita bendicionaykita mañakuyki tata Dios kay momento mañakuyki bendecinaykita santa palabraykita hinamanta sigue hasta kallpachakuspa risaqku palabraykimanta gracias qamankachu mañarikuyku gracias taquspa agradecespa may munasqa Jesucristo wawayki sutinpi amén munasqa uyarikuqkuna creo que maypachachus mikhunchis saparatumanta chaypachaqa creo que hay veces wakintaqa hasta wiksapis punki punchari pero chaywanpis iyani hermanosni kunan kaypiqa kunanqa como ninchis hina sopitata o chayri matecituta hinalla ñapaykisunchari manaña manchay pollotachu o parrilladatachu ¿no? Bueno, pues hina kajtinsisunchis kay sipi hermanosni tata Dios palabrata hayawarishawarqa maytachus kunani qankunawan compartita consagrando nuestro hogar a Dios. Tata Dios man haywaspa, Tata Dios man entregapuspa tukuy wasinchista, autunchista, chaqranchista, huertasninchista, uywitasninchista, chaymanta qhawarisunchik Tata Dios la palabranta. Chaypaqtaq yaykusunchis qallariykuspa risunchik haqay Antiguo Testamentopi tarikun Levítico libropi capítulo 27 versículo 14 chaywan qallariykusunchik kay hinata nin Tata Diospaq palabran Levítico capítulo kashan iskay chunka kanchis niw hatun taqaynin huchichikllaynintaq kashan chunka tawayuq Tata Diospaq palabran kay hina cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea bueno o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Tata Dios bendecicho en palabranta. Jepampe y apaycurillasunta, leisunta, profetas menores pitarikushan Zacarías libropi, capítulo 14, versículo kashan 20. Kay hinatanin Tata Dios palabran kay Zacarías capítulo chunka tawayu hatun taqaynin iskay chunka huchichiklayninpi. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos.
y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Munasqa uyarikuqkuna kaypi ñawirinchis palabranta ininta qhari Levítico libropiqa qhichwa parlaypi kay hinata nirishan: maypachachu sari pillapis wasinta Tata Diosman haywapun chaypachaqa chay Tata Diospaq kamachin qawanqa valorninta presionta allinchu kashan o manachu allin kashan chayta imaynatachus chay Tata Diospaq kamachin presiota churanqa ahina qhipakunqa. Zacarías librupitaq nin kay hinata qhichwa parlaypi: haqay p'unchaypiqa haqay caballospaq campanillasninpik askachisqa kanqa uq hatuchas letras nisqa chay letrasqa kanqa llimpuchasqa Tata Diospaq sutinqachun. Chanta chay mankas kashanku Tata Diospaq wasinpi chaykunapis kanqanku tazones hina altarmanta kankuman hina. Y tukuy mankas kaqkuna Jerusalempi Judapi kanqanku consagrasqa Tata Diosman anaqpachapi tiyakuq Tata Diosman. Y tukuy piskunachus munanku sacrificiota haywayta hamunqanku apinqankuta chaypitaq wayk'unqanku chay mankaspi chaymantata qhari mana kanqachu mikhuna haqay Diospaq wasinpi. Munasqa uyarikuqkuna munasunman kay momento waturikuyta imayna estadopitaq tiyarikushanchaq. Mama cocineraqa sapa wayk'unanpaq mankata sapa sirvinanpaq platospi serviciosta mayllarqunpuni, mana semanantinpaqchu mayyan. Initaq killantinpaqchu watantinpaqchu wasita pichakunchis bañotapis pichakunchis, antes creo qhawar ch'ichichakustaman hina usqaymanta mayllanchis. Ima gustawasunmanchu aún campupi tiyakuspapis o llaqtawkupi may provinciapi tiyakuspapis siempre pone picharqukunchis aunque hallp'a patiyupis kachun, pero picharqukunchis imanacha allinchu kanman patiyunchikpi qoras wiñaykunan o chayri patiyunchikman puñunanchis wasiman yaykuykamunan khuchipis chaypi puñukunan vacapis chaypi puñunan, sinoqa paykunaqta tiyan lugarnin uywitaspata corralnin chaypi puñukamunku y nuqanchistaq puñunanchis wasipiqa nuqallanchis puñukunchis. Kunanqa waturikusunchis ari kay limpiasaman parlaspaqa tal vez nisunchis ari anchata dependen hermanasmanta warmimanta. Hay veces nuqanchis qhari masis yachanchik qhari aspicita gustawanchik limpieza. Mama cocineraqa o chayri mamaqa chayqamanta wasipiqa tukuy detallewan fijakun imaynachus wasi kashan, ch'ichichus kashan, limpuchus kashan y allin ordenasqa gustan warmimanqa. Y chayrayku kunanqa waturikusunchis yaykusunchis ari palabranman hina imaynataq wasinchis kashan espiritualmente. Wasinchis pipitaq tiyakushan manachu ima ch'ichispis kashan espiritualmente. Seguramente mana parlashanichu k'achito lujo wasimanta sumaq obra finawan tukusqamanta, sino parlashani ma importanchu imaynatachu Tata Dios bendeciwanchis icha wakinqa llaqtaspiqa tiyakunchikqa alquilerpi ima antecriticopi ima wakinpataqa lotellanchis tiyan, wakinpataqa wasinchis wanto wakinpataqa iskay kinsapis wasinchis tiyapuanchik gracias Diosman. Pero chay wasipiqa pitaq tiyakun, solamente inquilinos tiyakunku, solamente tiyakunku antecriticopi kashanku, pero la cosa que si no kanchik señor pa wawasnin kanchis chayqa yachananchis tiyan wasinchista mantieneyta limputa chay Sagra Espiritusmanta maytachus kaypi nin wasita Tata Diosman consagrana kastanmanta. Tal vez no canches ancha pisipi, tal vez pisipi hawanches wakin, tal vez costumbranches mana costumbran kucho wakin Tata Dios paskamachisnen, pero chaywampes ama kansuyakuichu pastor ponicha consarraiga puanman, pastor ponicha ora puanman nispa antes kan kallarinaigi tian tukuy kuchumanta pacha pichaita. May pachachos wasita limpuchanches chayqa manachakan atiwaqchu araña junta wasiki kananta, araña telaswan junta chay techos kashananta o chayri chay k'uchuspi binchukas kashananta tukuy waq animales junt'aykamusunanta wasikiman usqaymanta pichanki usqaymanta chay khurusta urqunki wasikimanta. Chanta espiritualmente imaynataq kawsakushanchikri.
chayta waturikunaches en especial tata mama kampataka wasigiqa sumaq pichasqachu kashan sumaq consagrasqachu kashan chay autituta tata Dios bendecisunki chay huertata chay chakrata tata Dios qosunki uywashta qosunki chay uywa kanchapis sumaq tata Dios man consagrasqachu kashan o chayri manaraqpunichu yuyarishanki wakinqa niwanku obras minataras ruwarqurisaq pastor chaymanta wasita consagrarisaq nispa mana tata Dios munanchu obra finawa kananta chaypi presencia kananpa sinoqa mana importancho sichu sari humildemente wasa kashan atubemanta ladrillomanta pero la cosa munasunman tata Diospaq espíritu wasinchikpi kananta hinamanta qhariwarmi wawarsninchikwan limpu chasqa chaqamanta kusiypi tiyakunanchikpaq manataq noqanchis consagras shananchispaq y wasinchispitaq saqra supa y saqra espíritu sigue ñawpaqman risunchik munasqa uyarikuqkuna munani ejemplopaq introducción yaykuyta. En estos días el medio ambiente se está consagrándose, pues la capa de ozono está siendo sanado de toda la contaminación. Más también ahora tenemos el aire puro, limpio, y así las plantas, tanto los animales respiran el aire limpio. Munasqa uyarikuqkuna maypichu sari cuentaqo kunkichaschu maytachus nin uqtila hina kasharqa intimanta uranpi maychus ñawpaqqa mana sinchi ruphay sientaqchu kanchis kunanqa ruphayman lluqsinchis o mana allin hatun digamos camisa manga larga ninchis chaywan lluqsinchis chaypachaqa ñapi sari cuerpotaqa nanarichin pacha inti kanchayqa pero unayqa nin mana hinachukaq y sinchi calorta sientinchu imaraykuchus nin thantaykukun chay capa ozono imaraykuchus kay tukuy autos tukuy rikchaq autos tukuy llaqtapi en especial fábricas kaqkuna empresas kaqkuna petróleo kaqkuna q'ushnirinku achaykunataq nin thantaykusqa chay capa ozonotaqa y chayraykuta harikunanqa tal vez mana kay Argentina, Bolivia llapichu sinoqa América y chantaja kay Europa kay mundunta enteropi chaman permisowan autorización wakin autitos puririshanku como ser tal vez basurata pajkuna, hospitalmanta ambulancias kajkuna y bueno wajkuna ima pero pisita kay días purishanku. Y creo que Zapawata, por ejemplo, que hay Bolivia, que hay septiembre, que ya Ajliasca, Unchay, Maichus, Cacharga, Día del Peatón, esta, y Mapa, Atinapa, Samarichita, Jay Osnismanta, que hay medio ambienteta. Entonces, Emaray Cuñaca, Caipi, Leri Cercane, Maitachus, Kunanka, Kai Mondopes, Consagrakushan, Limpuchakushan, Emaraico, refiere Kushane, Kai Maichus, Kai aire, Maitachus, contaminas, Cacharga, Manaña, Cachargachus, sano aire, comunenco, Yachtau Cupi, hasta Wanga, Osnillaña, Maichus, Kai dieseloan, autos porico, Kunaga, Sinchetapono, Osniringo, Cosinaina. Entonces, Chay Kunaka, Are Chacamanta, Dañutas Rawans, aún no canchistapis, que quillantas plantapis. Pero Kunanremana, Osnica, Tenka, Callarizan, Consagracuita, Limpuchacuita. Pero kunanka ari waturikusunchis y área espiritual pitahri imainata hari kasyan kay munduri imainatachus Efesios pening palabranka kay la kaya ocupi kamachekuna nin kay aires. Entonces yo creo que necesitan también y creo que tata Dios permitenga kay pachapis kay tukuy aires kahkunapis limpuchasqa kananta chay tukuy contaminación manta monasqa uyarikuqkuna. Achaypa atisunchasari ñawirita también tata Dios las palabranta kay segunda Corintios libropi maypichu sari tata Dios las palabran kay hinata nishawanches monasqa uyarikuqkuna. Kashanta hari hatun taqaynin capítulo 7 versículo 1 nin tata Dios las palabran. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Ajinaka monasqa hermanitos ni maichus kapuanches kay promesa chayta yachaspaka sumakta limpuchakuna tukuy aycha chichichakuyninmanta y chaymilla espíritus manta ajinamanta astawan limpu kawsaypi tata Diosta manchachikuypi rinanchispaq ñawpaqman. Gloria kachun tata Diosman.
sigue continuaspa leesunchej o qhawarisunchej kay ñawpaj puntopi kunitan kay semanaspi ima kawsaraykutaq kashanchis wasipi wisqasqa kankuna astawan sumaqta yachankichis tukuy ladonmanta tanto kay Facebook nekta, redes nekta, WhatsApp nekta, televisión nekta, radio nekta sumaqta willarimuwashanchis imatachus ruwananchis tiyan simana munanchikchu onquywan contagiachikuyta maychus kashan kay coronavirus nisqa iwaq sutispiwan riqsisqa kashan chayqa imaynatataq contagianri imata ruwananchis tiyan niwanchistaq niwanchis ari maytachus siminchis nekta senqanchis nekta atiwasunman chay onqoy yaykuyta chayqa kashan ari kasi mana rikunchaqchu aycha ñawan facilta y chaypaqta qhari recomendawanchis que noqanchisqa siminchista senqanchistaqa tapakuna tiyan chanta qhipanpi ari imapiwan maypachachus noqanchis chay onqusqa runawan tinkuykusunchis makinchikta haywaykuspa abrazasunchis o uyanchikpi ñawpaqinchikpi ch'uhurkamunqa chay onqusqa entonces chaypi chimpaykuchiwasunchis hinamantapis ari también ari nillawanchistaq kunanqa mana chay onquywan tarpachikunapaq o hap'ichikunapaqqa ima niwanchistaq makinchista ashkatapuni jabonwan o chayri imastus kan chichista urqunapaq chaykunawan mayllakunanchis tiyan manaraq mikhushaspa mikhuytawan qhipaman ichanta maypachachus ari calleman rinchis chaypachaqa niriwanchik no cierto chay zapatuykita chancletasniykita o chinalasniykita hawitaman saqinki o chayri sumaqta mayllanki ama wasiyki ukhumapaykunkichu imaraykuchus chay zapatuykipi k'askasqa kashan chay hinamanta atisunkiman chimpaykuyta nisqa entonces imaraykutaq kayta parlarisani ajinallatataq ari saqra espiritupis mana rikunchikchu mana qhawanchikchu pero chaywanpis imaynatachus kaypiqa nin siminekta senqanekta chay onquyqa chimpaywasunman mientras noqanchikmantaq munasqa uyarikuqkuna atiwasunman chimpaykuyta kay saqra espirituqa ñawinchis nekta yuyayninchis nekta sonqunchis nekta achayrayku ari allinkaman comunin kaypiqa contacto físico entonces noqanchikqa matisunchu supaywan físicamente tinkuyta pero sin embargo waturikuna manachu maychika distanciapitaq supay qanmanta kashan como niwanchis kunanqa amapuni 1 metro medioyuqtapis por lo menos qayllankichu waq runamasiman antes iskay metro hinapi kanqa sayanayki tiyan aún filar rospapis mayman rispapis niwanchik nichari kunan chanta waturikusunchis supayri iskay metro karupichu noqanchikmanta kashan pisqa metropichu chunka metropichu o chayri medio metropichu o chayri ladonchispichu o chayri noqanchik marqarisqachu kashan allinkaman waturikunanchik porque si noqanchikqa digamos ladonchikpi kashan chaypichaqa contagiaykuwasun chimpaykuchiwasun chay saqra millay espíritus ninta y chayrayku kan atinki cuentaqukuyta nichu cuentaqukunki pues fácil kashan sino kanchaqman sinch'imanta casi como nin apóstol Pedro también nillantaq palabraqa saqra supayqa león yarqasqa hina imanan watiqamun perqawasamanta mana sinoqa más bien rondashawanchaq muyshallawanchaq aparatumanta imaratupunitaq urmachisaq kunanqa urmachisaqpuni nispa muyuwashanchaq munasqa uyarikuqpuni chaypaqqa nin noqanchikqa sinch'ita sayananchaq tiyan Diosmanta mañakunanchik tiyan tata Diospaq p'achallikunas tiyan p'achallikukunanchik hinamanta imaynatachus kunan lluqsikushanchis wantes churaykukuspa chayta sinqanchista siminchista paykukuspa ahinata vistisqa purishanchaq chaywan mana chay saqra onqoy chimpaykunawanchikpaq kay coronavirus entonces mana munankichu kanman chimpaykusunanta kay saqra espíritus chaypachaqa chay Diospaq armadura ninwan kan p'achallikunayki tiyan mana kanta atakasunanpaq nitaq kallipi nitaq viajepi nitaq wasiykipi chaypaqqa entonces wakin nisharqanku hasta makiytapis thantaykushaniña jabonwan mayllakuspa entonces ari kunanqa ni atisunmanchu ni makinchikta haywanakuyta nitaq abrazanakuyta entonces kunanqa imaynatataq kawsakusunchis phiñallachu karullamantachu parlapanakusunchis imanasunta munasqa uyarikuqkuna maytachus tata Diospaq palabranqa sut'ita niwanchik hari imaynatachus noqanchis atisunman ñawpaqman riyta tata Diosman consagraspa wasinchista llimpuchaspa pichaspa ñaki kashanchis hari wasipi qhari warmi wawaswan entonces qallarina consagrayta
Kallari maskaita limputa techuntinta batawantin perkata cocinata salata tata Dios man consagra yahinamanta tata Dios pa espiritu wasiki okupitiakuchun. Ñawirilla sonta hari kay oskah puntumanya pasarispa maitachos mascaricuychas monasca hermanos ni San Lucas libropi capítulo 11 versículo 39 ta ñawirispa kasunches. Kay hinata nin tata Dios pa palabranqa kay versículo 39 peka monasca hermanos ni hermanas. Pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Señor kahanerka kayhinata, kunanka kankunaka chay fariseos geltiris kahkuna, kankunaka hawallanta basuykichistapis platuykichistapis mayaykunkich ukhunqa ch'ichipachakashan nispanin. Chaymanta nillanta mientras kankunaqqa manchay sahra espiritusuan chay millay sahra espiritusuan junta kashankichaq nispa sut'incharirqa. Hay veces kanoqanchisqa hermanos ni watunakunchis procuranchaq tempropi kayta alguien presentables, como hay veces hasta uyarini hermanos ni que tata Diosqa mana uyariwasunmanchu refierikushani culturaman refierikushani vestimentaman maypichus wakin congregacionespqa ninku siqanchurakunki kayta haqayta churakunki chaypichaqa Dios mana Diospa ñawpaqinpi allin qhawasqachu kashanki. Pero kaypi nin kay fariseos kaqkunaqa ari qhawarqanku patamanta sumaqta limpuchakuyta maylakuyta, pero uyankupi ni porqa fariseos kankunaqa patallanta mayllankichis ukhuykichis sonqoykichis millay ch'ichi kashan nispa kutichisharqa. Entonces mana nuqancha tisunmanchu ari piensayta que solamente sumaqta qhawakunata patallanchikta, sino qallarinanchis tiyan ukhunchikta limpuchayta consagrayta y chanta mana nuqallanchikchu, sino wasinchispis limpuyataq kanan tiyan ari. Entonces chaypaqqa waturikusunman munasqa uyarikuqkuna imaynataq kunanqa wasinchis tarikun. Kuskan pichasqachu, kuskan mayasqachu o chayri ch'ichipachapunichu mayqa timpuñataq mana pichankichu wasita. Niyta munashani munasqa uyarikuq ma Señor man consagrarqankichu, Señor man chimpapusqaykimanpacha seguramente pastor ninchik, ancianunchik siempre animawanchik wasiykichaqta Señor man consagraychik o wasipipi cultuta ruamusunchik nispa ima animawarqanchik, pero tal vez nuqanchik tiempo kaqtin suchupunchik y hasta kunankama tal vez mana ruanchikchu. Gloria kachun tata Dios man munasqa hermanos ni iglesia wasipi pitaq kawsan munasqa hermanos ni Cristo kawsanchu manachu kawsan wasinchikpi. Cristo kawsan. Sutinman kachun gloria a Dios. Aleluya. Mana tisunmanchu solamente templo llapi no hinamanta yupaychayta wasinchikmanpacha yupaychashanchik sikusiwan mana alabanza llapichu también kusikusunchik. También palabranpis hermanos ni chakamanta atiwanchis quebrantayta sonqonchikta p'akirita waqachiyta hermanos ni arrepientechiyta y atin cambiayta transformayta tata Diospa palabran. Sigue ñawpaqman risunchis munasqa hermanos ni maytachos parlarikusharqanchis imaynataq wasinchis tarikun. Manachu antes ari contaminasqa ch'ichichasqa kashan kapuyninchis. Manachu antes chay sahra espíritu junta kashan. Imaynatachos ari también kankuna riqsinkichis abejata, hay veces abejasqa maychaqanpipis hararpakunku o maychaqanpipis tiyaygurpanku, alguna vez wasiqayllapi tiyanku. Y paykunataqa matisunmanchu facilta qarquyta rumiwan ch'anqaspa o yakuwan qallarpaspa paykuna tinkuman phiñarikuyta y nuqanchista hermanos ni khanita y hasta ñawisninchista punkirqayachiyta charin. Entonces kunanqa yachananchis tiyan ima o sea ñawpaqtaqa ima sahra millay espiritusta wasinchis ukhupi tiyakushan. Chaypi waturikusunchis qallarispaqa limpuchananchis tiyan porque manacha gustasunkimanchu kan tiyakunayki matisumanchu uywawan kuska puñuyta paka kanchapi oveja kanchapi a lo menos kay para timpopiqa kanchaqa ancha nasqa t'uruchasqa hina oveja kanchaqa. Entonces ari ni siquiera ovejaspis atinkuchu chaypi allinta puñukuyta.
Entonces ari imaynataq kunan wasinchis kashanri tata Dioscho gobiernan wasinchespi uchayri o manachu. Pitaq wasinchespi dueño, pitaq wasinchesta apaygachan. Imaynatataq sientenki tata Diospaq presencianta wasinchespi. Kanchu señorpaq presencian ashka wakinqa ninku mana wasiymanqa chayaypis chayawanchu imaraykuchus uqta qawarini uqpis piñasta uqta qawarini uqpis piñasta aburrisqa sientekuni chayrayku puriykachaq lusirikamurqani kaypiwanpas antes callepi haqay patapi qaykinraypi parlarikamusa nispa. Entonces kan tata mama kanki responsable wasiykimantaqa imaynatachus kan wasiykitaqa mana parasut umuqta qawallankichu mana kay vidrios ni p'akirakun hina husq'upi tiyakullankichu nita hina ch'ichipi tiyakullankichu sino qa picharqunchis mayllarqunchis t'aqsarqunchis hina limpupi tiyakunchis chanta espiritualmente re maypachachu sarrinchis t'uru paramuqtin t'uruchakunchis chaypichaqa mayllanchis chay zapatustapis rimana chaywanchu yaykuykunchis puñunanchis wasiykuqkama hina kaqtinqa allinchakanman nuqanchis waturikunanchis wawasninchis qallarispa cosasninchis autunchis wasinchis ari animalitosninchis hasta ropasninchispis tata Diosman consagrasqachu kankuna cuentata qukunkichaqchu maypichus ari ñuqa qawani wawitasqa siempre kashanku o ña wawitaspaqqa ch'ulitustaqa rantipunku p'ulqitu ninkuchu chaykunasta ruwapunku siempre umitanman churanku ch'ulitutaqa waqritasniyuqta hina ningresituschus uchayri waqritachus imachus kanchis ichanta waskata wawasitanku especialmente maytachus ari puqllanitasta rantikunku Pokémon no sé waqqa sutisniyuq unitan mana yuanichu ichay sumaqta puqllarinku ichantapis ari paykunaqa munankupuni rantipunanchista revolverta o algo arma atinankupaq simisnillankuwan plastikullamanta chay puqllanaqa pero simisninkuwan paykunaqa t'uq nispa te voy a matar nispa compañeritosninwan wawamasinwan o hermanitunwan puqllarishan. Entonces ari noqanchisqa walejkaman waturikunanchis tal vez ashka ninku wakinqa kay hinata uyarini wasipiqa todavía jóvenes ninchispis todavía tal vez chay CDs kunanqa ya bueno pasapushan tukuy tiempomanta modas pasapun pero pakasqata sumaq pakasqata jóvenes ninchisqa waqaychakunkuraq chay mundano wayñusta o CDsta también. Entonces allinkaman chay tukuyta waturikunanchik hari y tal vez hasta cuadrosmanta parlasunchis wakinqa o sea ka hamushanku calendarios pesari virgeneswan entonces wakin cuadros kashanku bueno libraripiqa tukurisaq cuadros kashan bueno está bien wakin jóvenes ninchas deportistas ta kaskaygurichkunku autos kaskaychkunku pero wakinkunaqa hasta warmi fotonta mana rupayuqta ima qarisqa kaskachikapunku puñunanku wasi cuartopipis. Entonces tukuy imanejtaqa saqra supayqa nuqanchiswan todavía tiyakuyta munashan y chayrayku kantumanta waturinanchis tiyan manachu chaypi chay supaypaq cosasnin manachu supaypaq zapatun punchun chay q'uchupi kashan. Entonces allinkamanta purikunanchis hinamanta urqunanchis wisch'unanchis limpuchananchis wasinchista hinamanta tata Diospaq espíritun tiyakunan wasinchikpi. Munasqa uyarikuqkuna comunisharqanchis mana munanichu estaban largayta se ashkataña palabra uyarinchis versículotawan permitikusaq leeriyta qankunawan hinamanta ñapis tukuchaykusasuña risunchis Isaías libroman capítulo 1 versículo kashan 16 y 18 tata Diospaq palabran kay hinata nin haqay Isaías kashan ninqa hatun taqaynin chunka suqtayuq chiklaynin y chunka pusaqniyuq chiklaytawan ñawirispa kasuncha. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Maylakuychis limpuchakuychis qhichukuychis chay tukuy huchata chay tukuy ch'ichita chay chay saqra ruwaykunasnikichaqmantapis nuqaq ñawpaqaymanta amataq saqrata ruwaychaqchu hamuychaq chaymantaqa nin tata Diosqa allinpi kashana tuku cuentaspi kashana tata Dioswan
Sichus kankunasta huchaykichis kanman aún manchay pukahinapis ichi yanahinapis yuraq rit'iman hina kutichisqa kanqa. Y sichus aychahina pukachasqa kanman chaypis yuraq millma yuraqsito ahinaman kutichisqa kanqa. Kaypi Tata Diospaq palabranqa k'amirishawanchis y sino kanchis aún kay primeros versículos kay capítulopiqa sumaqtapuni k'amiriwanchis 15 kaqa chiklayninpi capítulo 1 versículo 3 kay Isaíaslapitaq nishan kay hinata: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Boyeqa rexin amunta chanta burrupis yachan maypichus kanchan qaranan chayta. Israel llaqtaytaq mana yuyaynin kanchu, kay llaqtaypataqa mana tantiaynin kanchu. Imaqtintaq munasqa uyarikuqkuna kay hinata k'amiywanchaqri comparariwanchis uywawan. Parece que reparasqaymanqa imaqtintaq nuqanchis aschiq nispa qhisachaspa uywitata parlapayanchis burro nispa. Piensanchis que payqa asqanta soncito o ima cargatapis cargayuqtinchis payqa q'ipillan ch'inmanta, pero sin embargo kay animalito astawan útil karqa Bibliapi. Yachanchik Antiguo Testamentopi hermanos niños profetas risharqa montasqa burrumpi y chantaqa ari chakaman chay tawanqas hayaykapusqa y mana munasqachu pasayta chay chakata antes ari payta nin sirirparqa sirispataq chakinta ñit'igurqa amunpata. Imarayku yachanchis allinta kay historiata imaypachachus ari maqarqa chikotearqa hasut'irqa garrutirqa atisqanta ay chaymantata Tata Diospaq espíritun atiyta qurqa burrito niqtataq qallarirqa parlayta. Entonces chaypi mancharicurqa imaraykuchus burritoqa rikurqa Tata Diospaq angelninta chaytaq ñawpaqinmanta hark'amusharqa. Y chaywanqa niyta munan de que uywitaraq astawan yachan Tata Diosta manchachikuyta. A pesar que no canchesca ninches burro, o sea, cascanta ojo, mana tantiaini ojo, cascanta, pero sin embargo, burritoca, maipachachos can, guayhangue, piscunachos, rexinch o capuanchach, chukunispa guayjares tinches ka emanamen, hasta vancho disparacon, escapacon, antes nerisitunta qhichicharispa qhawarimon qallarimunta tasquita qallarimunta hamuita sichusqan sumaq alfata marq'arispa rikuchinki chaypichaqa kikillantaq ovejas kaqkunapis pero chanta bueyepis también yachallantaq mana maypachachus sari pañapi llank'aq bueyqa pañapipuni llank'an lluq'ipi llank'aqpis lluq'ipipuni llank'an yuntapiqa ahina ari munasqa hermanos ni kay bueyesqa mana wampuschunkanku sinoqa paykunapis yachanku cuentaqukunku. Entonces ari allin kanman noqanchik waturikunanchis parece que noqanchistaqa uywitashlla atipawanchik. Kay ejemplo tawan churarisaq allqetumanta parlaspaqa allqetuqa ancha munakuyniyuq. Creo que runatapis ashka karupi atipan. Aparte senkatanpuneqa astawan importante allqetuqtaqa porque chaypaqtaq policías kaqkunapis apaygachanku atinanpaq riqsiyta mayqin q'aypipichus kashan droga chaytapis chayratu paykunaqa tarparpanku. Y chantapis amon chinkaqtin solamente chay huellasnillanta tasqallanta mosquispa llanta corren y hasta tarparqamunankama imayna atiniyuqtaq uywitari. Maypachachus ari allqetuqa siempre amontaqa mana khaniyta munaspachu suyan antes saltarispa antes chupitanta watirispa y abrazota qoytamunan y waqaylla mana waqanchu no, o sea parlapaylla mana parlapawanchaschu allqetunchaqqa. Chayrayku hay veces ñuqaqa nini hermanos ni mana criticaspachu ni qawaraspachu maypachachus hay veces wakin hermanos ni tawasinkuman waturikuq rini chaypachaqa allqeturaq allinta recibiwan dueñon allin recibinawantanqa. Disculpa es que hay palabra manta, mana pitach juzgaymunani, pero ajena actitud sabe hay veces wakin no canis pataca. Tata Dios yana powasonchek, entonces como nin kaypi palabra kallin puchakuychak chaytukuy sahra roenikichak mantanin, entonces wales kanman no canches sari nin kaypi palabra ka ñawpaqaymanta ñawipa qhawaynin mantaqa chay sahra roekunata saqichek. Y qallarichek hamuychek Tata Dios man kachanachis al diakunachek Tata Dios wanin a cuentas ni sankaypiqa y chanta sichus huchaykichis kanqa pukapacha yuraq lich'iman kutichisqa kanqa.
manachu munasqa hermanay wasiykita kunitan pacha qallariyta llimpuchayta imataq cuestan imataq necesitakun qullqiwanchu llimpuchana kashan wasinchisqa espiritualmente manamin ari munasqa uyarikuqkuna qanman depende ñuqayku tata Diospaq kamachisnin pastoresqa matiykumanchu obligayta visita hamuytawanqa yakunanqa consagrasunchus orasunchus apamuy aceiteta ungisunchus nispa qan voluntariamente qhariwarmi parlarikuspa ninayki tiyan pastor munani wasiyta tata Diosman entregapuyta consagrapuyta entonces ari ñuqaykuqa atiyku yanapariyta pero mana pastor sapallanchu atin consagrayta qan atinki llimpuchayta karqospa chay milla espíritus y a la vez kan yachashanki no kama yachanichu ima espíritus wasiykipi atakashasunki kanta y kan cuenta kokunki rabiaychu tiyan yullakuychu tiyan phiñakuychu tiyan ima ch'ichi yuaykunachu tiyan kan yachakunki chay espíritus ari wasiykipi kashan y chaykunatataq kan qarqunayki tiyan imaynatachus palabrapiqa nuanchis a cuentas kashananchista tata Dioswan ajina kajtenqa ari ñawpaqman rispa munasqa hermanos ni Diostatamanta mañarikusunchis nisunchis reparachiway Señor espejopi hina qhawachiway Señor ima millay espíritustaq kay wasiypi kashan imani echenchaqchu maypachachus llakiykunaman qhariwarmi chayanchis chaypichaqa ñawpaqmantaña ari chay espíritusqa planeanku ñawpaqmantaña llank'anku ahinamanta llakiykunaman phutiykunaman qhariwarmipis chayananchikpa wawasninchikwanpis achayraykuqa siempre noqanchik tata Diosmanta mañakuspa es decir sapakutimanta mayllaspa llimpuchaspa wasinchistaqa espiritualmente mantinanchis tiyan tata mama oranan tiyan wawas orananku tiyan achaypiqa maypi kanqa kabidan saqra supay mayman q'ijñikamunqa mayman yaykumunqaña y sichusqanta rikusunqa saqra supayqa qunqurisqata waqaqta perdonasqata reconciliasqata chayqa imaynatataq supay yaykumunqa wasiyki ukuma wasiyki q'uchuman pues mana kanqachu lugar mana kanqachu cabida saqra supaypa pero sichus kan lugar taqullankipuni supayman qillakuspa llullakuspa rabiakuspa phiñanakuspa saqra kawsaypi mana allin horaspa mana cultuman rispa mana biblia leespa achaypachaqa facilta supayqa hunt'aykamusunqa imaynatachu sari chaqamanta uywaqa chahraman hunt'aykun alfaman hunt'aykun ahinata hunt'aykamunqa saqra espíritus yachanchaq chay gadareno supaymanqa espiritullachu iskaychu kinsachu yaykurqa Magdalenapi ninqa tiyakusharqa qanchis espíritus 7 espíritus entonces gadarenomanqa ninqa tal vez kanman karqa ashka waranqa espíritus hunt'aykusqa karqa entonces waturikuy kanman iskaychu ukchu kashan chay q'uchupi puriygachashan saqra espíritu walejkama Diostatamanta discernimientota tata Dios qosunan hinamanta kan atinaykipa qarquyta chay saqra millay espiritusta hinamanta tata Dios llawan solamente wasiykiqa tata Diospa angelesnin muyurisqa kashanan tiyan tuta p'unchay gloria kachun tata Dios man kay momento tata Dios man q'umiykukusunchik agradecikuspa kay k'acha palabra qusqanchikmanta ahina kajtenqa qallari waturikuy pastornikiwan ancianowan liderwan parlarikuy ama hinata suchullaychu obra finaltaraq ruwaykurisa kay manuytaraq tukuchaykurisa cancelaykurisaqta manamin ari hermanos ni palabra kaninchu fiestata ashka gastota ruwaykunata mikunasta waykuspa iglesia enterota pusaspa mana chaytachu palabra kamachin lo más importante kan hermano tata Dios man consagranayki tiyan wasiykita hinamanta pastor o líderes kananku tiyan acompañaspa ministraspa hinamanta wasiykiqa llimpukanqa pero chaymanpis kanqa mana sapakutichu sapadiachu pastorta consagranapaq pusanki sino kan yachanallaykiña tiyan orayta aceitituta hap'ispa ungispa hermano chay punkusniykita chay patiosniykita ahinamanta Diostataq guardianesnin ángeles wasiyki kalli punkuykipipis tuta p'unchaykananpaq autuyki riqtinpis autuyki viajaqtinpis tata Dios llawaqaychanqa pero si mana consagrankichu autota mana tata Dios man entregankichu wasiykita pitaq cuidanqa supaychu cuidanqa supayqa hamun suwaq destruyaq pampachaq hamun wañuchaq chayman supayqa hamun entonces ari tata Dios man haywana ama kawsaynillanchista sonqollanchista sinoqa wasinchistapis wasinchispi Cristo reinachun q'umiykukusunchik tata Dios mañarikusunchik tata Dios munayninta ruwachun kawsayninchikpi qallarispa y noqanchis qhariwarmi wawasnintin aprovechana qarquna wisch'una chay milla espiritusta wasinchis q'uchumanta wasinchis ukhumanta cocinamanta salamanta dormitoriomanta maychus departamentos kapuanchik patiomanta
Tata Dios man hermanos ni consagrana tukuy kapuynintin isichus ka campopi tiakunchus chaypis chay chakrapis Tata Dios pata kachun chay huertaspis Tata Dios pata kachun consagrana maitachus tal vez tatasnin sabolosninchesqa campopiqa en especial hasta oveja cha sulusta o chayri waj animalista ima amparqanku porque alguna vez yo akushani noqapis chahra cantusmanta chay pachamamaman qarasqa nisqa chaykunastapis de allaspa pampachaspa allaspa wich'umuspa ima aterqani consagrayta pero siempre con sentimiento dueño Juan chay hallp'amanta chay huertamanta. Comigo kusun Tata Dios mañari kusun Tata Dios munaninta ruachun sapawq kawsayninchikpi en especial wasinchis ukhupi. Tata Dios ni anchata pachikuyki kay palabramanta munani Tata Dios ni kunanqa sapawq hermanoyta mayqinkunachus pikunachus uyarikamunku palabraykita. Qallarichunku Tata Dios ni chay kamata bendecita consagrayta sutiykipi. Hinamanta Tata Dios ni tukuy wawaspaq dormitorion kachun consagrasqa. Sutikipi mañakuyki Tata Dios ni kay sala kay cocina chay comedor kachun consagrasqa Señor kay patio kay lote chay ninkaq wasi kay autos Tata Dios ni maytachus hermanos nima bendecinki chay autos pes bendesisqas kachunku consagrasqas kachunku kanman ichaman chay ñawpaq dueño wasimanta automantapis chayaykurqa martes de chayapi o chayri hasta bautizachimurqa autotapis uksantuman apaspa Tata Dios ni hinaqa hay veces qanuqayku rantirpakuytawan afanta apuraymanta apayqa charishayku Tata Dios ni perdonay hermanoyta hermanayta tukuy cosas nintin hasta p'achas nintin tukuy muebles maytachus qan bendecinki palabraykipiqa nin Jerusalenpiqa mankaspis consagrasqas karqanku ichanta chay caballospaq campananpipis santidad a Jehová nisqa sumaq qillqasqa palabra karisharqa ahinata munani Tata Dios ni qan bendecinaykita tukuy yarikuqkunata tukuy uywastapis Tata Dios ni consagramuyku haqay huertata haqay chakrata consagrayku Diosatay qampata qanlla Tata Dios ni cuiday tuta p'unchay tukuy dañumanta tukuy plagasmanta Diosatay haqay cosechata Diosatay bendici ahinamanta tukuy niku Señor qanllapaq kawsanaykupaq tukuy kapuynintin mana noqallaykuchu Tata Dios ni sinoqa uywitasta quwayku awllaqta ukupipis uywitasniyku kanchaykunatapis consagrayku alqetu kaqta michisitu kaqkunata imahinataq Tata Dios ni bendici campupi ovejasta vacasta wallpasta Diosatay maytachus bendecinki qanman consagrasqas kachunku Diosatay ahinamanta ni saqra nima saqra qhawananpaq nitaq atuqpis hap'inanpaq ovejniykuta sino qan waqaychanki hinataq chaqraspis waqaychasqa kachunku tukuy plagamanta ahinamanta familiayku entero wawaqnintin Tata Dios ni qanman consagrakuyku wasintin hinamanta qanllapaq kawsasaqku gracias qanman kachun kay k'acha palabrata qwasqaykumanta kaychisipi anchata pachikuyku gracias nikuyku Tata Dios ni mañanikuykutaq gracias taqospa agradecespa kay k'acha palabramanta entonces sapa día sapa semana mayllasaqku pichasaqku chay millay ch'ich espiritusta qarqusaqku que mañakuyku qhapaq yawnikan cubrispa vidaykuta familiaykuta wasiykuta hogarniykuta kamachiyku chay tukuy millay piñakuymanta q'illikuymanta celosmanta chay tukuy saqra kawsaymanta mich'akuymanta sokuymanta wich'uyku Jesucristo wayqsutinpi y qanlla Tata Dios ni kachamuy Espíritu Santuykita hinamanta chay millares waranqa ángeles guardianes muyurisqa kachunkunanmanta ñawpaqman wasiykuqa gracias qanman kachunari Tata Dios ni mañarikuyku gracias taqawspa agradecespa may munasqa Jesucristo wawayqa sutinpi amén porque todo